hari igihe twibaza impamvu yatinze, tukibaza ko atatwumva, yatwibagiwe. Ariko iyo twibutse yuko yivugiye ko atazadutererana kandi atazatwibagirwa, turashikama tugakomera, kuko Yesu aho ageze n'urupfu rurahunga. Yohana 11:32. Imbaraga mu guhimbaza. Benshi muzi kuri Radio 10 na Izuba TV yongeye kubategurira amasengesho y'ibitangaza bya Yesu Kristo, umugoroba wo kugororoka. Ubuhanuzi, kuramya Imana no guhimbaza Imana nyabyo bivuye ku mutima. Ni tariki ya 30 z'ukwa cyenda uyu mwaka muri Marriott Hotel mu mujyi wa Kigali kuva saa 10 z'umugoroba. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana nka Pastor Masimango Benediction uri gukoreshwa na Yesu mu gusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye, Yesu akababohora, na Profete Jeremy Kalemba. Tuzabana n'abaririmbyi Imana yasize amavuta nka Gisubizo Ministries, Kanuma Damasen n'abandi baririmbyi batandukanye. Kwinjira n'ubuntu, ariko ukaba wifuza ko wabikirwa umwanya, wahamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 078 22980. Muze dusenge, dushime, duhimbaze Imana yacu. Haleluya.